Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hedana lihada ve ma kunna linehtediye levla en hedanallah. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah subhanahu ve teala'ya çeksiz şükürler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve salavat salamlarımız olsun. Hurmatlı Müslüman bir toğandar. Bugünkü bizden temamız, bizden ıyık Kur'an'ımız tuğralı olmakçı. Iyik Kur'an emne degen nerse, bizden iki dünyada baktılılığa çakırgan Allah Teala'nın ıyık kitabı olup eseptelinet. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de özü Kur'an'da uşundaydı, bayandaydı. لَوَ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشِيَةِ اللّٰهِ. Eğer oşo Kur'an'da oşo bir geçige Kur'an kitap görünüp atat. Oşonu eğer bu bizden toğlordun üstünde, asqaz toğlordun üstünde taştabiye turgan bolsak, oşolar Allah'dan bolgan korkunçundan paramparça olup ketele dep, Kur'an'dın güçünü oşunday dep Allah Subhanahu wa Ta'ala sıfatlaydı. Hurmatlı bir toğandar, biz Kur'an emne nerse degende bizde uşunday gana Kırgız eli bizde uşunday düşünük bolup kalgan. Kur'an bol bir adam ölüp kalsa bir kiçike minti okuyulup koya turgan nerse dep düşünüp kalgan. Biro hurmatlı bir toğan. Bul Kur'an oşo mayyitke bul dünyadan ötkөнгө kanday soğup bolup, oşoga çoğulup, oşo menen özübüzdün жүрөгүбүздү esалтып atabызбы? Emi жашоодо дагы, тирүүлүгүбүздө дагы hurmatlı bir toğan Kur'an esalta turgan nerse. Kur'an bir gana bizde baktılılığa süyröy turgan, Kur'an cannatqa süyröy turgan, Allah Taala'nın razılığına süyröy turgan ıyık kitap bolup eseptelinet. Kur'an'da uşunday bizden tarihtarda, bizden ulularımız uşunday deyt. Allah Subhanahu wa Ta'ala menen başka jaratılgan nerselerden, jandıklardan kançalık ayırması var. Ar birimiz uşunu unutbaylı. Biz bardığımız alsızbız. Kançalık biyiligimiz bolbosun, baylığımız bolbosun, ayağımız barıp durup ölüm menen bütöt eken. En akırımız barat eken dağı biz mürzo menen bütöt eken. Topraktın astında kılat eken biz. Hiç kimimiz ertenki taqdırımızды bilbeyt eken biz. Oşonday alsızbız. Birok hurmatlı bir toğan Allah Subhanahu wa Ta'ala bizdi jokton bar kılıp jaratıp, eneden töröltüp, enenin kursağında 9 ay jaşatıp, anan tışqa çıgarıp, rızkılandırıp atkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kança biyik. Taqdırımızda Allah'dan sorayız. Başımızga gün gelse Allah'a çalınıp jalbarabız. Jakşılık gelse Allah'a şükür kılabız. Allah Subhanahu wa Ta'ala uşunda biyik zat eken, birok mahlukattara Allah'ın astında kançalık bolot. Eç nerse bolbay turmatlı bir toğan. Birok Kur'an degen Allah Taala'nın ıyık sözü. Allah Subhanahu wa Ta'ala oşo aytkan sözdü perişteler alıp gelip paygambarımızga jetkirip, paygambarımız bütün adamlarga jetkirgen oşo Kur'an bolup eseptelinet. Yemi Allah menen başka jandıktın kançalık o ayırması bolgon bolsa Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın Kur'an'ı bolgon ıyık kitabı Kur'an menen Allah Taala'nın sözü dağı başka jandıktardın sözü menen Allah Taala menen başka jandıktın kança ayırması bolsa tağı şonça ayırması var deyt. Kur'an'dı daima özübüzgө kalkan kılalı. Ar bir musulman balası oşo Kur'an'dı özünün original tekstlerinden Arapça okuyan hareketibizdi kılalı. Ağa jetpey turgan bolsok, emi özübüzdün tamgalarda yazılgan kolubuzdan gelişince oşondoy soğuptap, oşonu okup, özübüzgө kalkan kılıp, Kur'an'dı ortamçı kılıp, Allah Taala'ga jakındap, Allah'nın mehrimine jetişti. Ar biribizge nasip kılsın hurmatlı bir toğan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde "Hayrukum men ta'allamal Kur'ana ve 'allamah." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah Teala ve ma yantiqu anil hava in huve illa vahyun yuha. Peygamber söylөгөндө havadan alıp yol bolsa akılından alıp, özünün nafsisinden çıkarıp, özünün oyundan çıkarıp, eş nerseni söylebeyt. Peygamber söylөгөндүн bardığı vahiy, ayam menen biz söylötöbüz degen Allah Subhanahu wa Ta'ala men söylötöm degen. Oşon üçün peygamberimiz sözünen dağı, kıymıl hareketinen dağı, unçuk bay koyusunan da жаңылган emez. Oşon üçün bardığımız peygamberdi eçip, kıyamatqa çeyin baktılığı bolam degen adamdardın bardığı peygamberdi eçip, peygamberдің jolu menen ketebiz. Peygamberдің aytılgan sözü eç vakıtta jerde kalbayt, eç vakıtta jalgan bolboyt degen iman menen anan artынан ketebiz. Oşontken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Hayrukum men ta'allamal Kur'ana ve 'allamah." Silerdin jakşırağıňar deyt. Bardygybız bul dünýäge gelgende baktylуу boluşdyk aglap atabız.
Bardığımız жақшы адам болушту каалап атабыз. Бардығыбыз Аллага жагууну каалап атабыз. Ким эле каалабайт? Алла Таала мени жакшы көрсө экен деген нерсени бардығыбыз каалайбыз. Бирок Алла пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям силердин жакшыңар дейт. Силердин жакшыңар Алла Таалага жага турганыңар кимиңер дегенде Куранды үйрөнүп кайра башка бирөөлөргө үйрөткөнүңөр дейт. Урматтуу бир туугандар, бардығыбыз Куран үйрөнгөнгө аракет кылалы. Kuran'da ушундай түшүнөлү, бул мени бактылуулукка алып барат деп. Буну окуганда башка китепти окусаң, мүмкүн сооп албашың мүмкүн экен, мындай окуп коет экенсиң. Бирок Куранды окуганда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламда bir hadisinde "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun ve lamun harfun ve mimun harfun" dep Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem janagınday uluu sözdörü menen ушундай баяндап кеткен. Kimde kim Kur'an'dan bir tamga okugan bolsa deyt, bir tamga okugan bolsa, bir söz emez, bir süylem emez, bir tamga okugan bolsa, ağa bir soğup berilet, soğubu 10 esege köböйүлөт deyt, gördüңүздөр. Oşon üçün Kur'an'da ушундай bir ayat var, alif lam mim dep koyot. Uğulganda bir tamga okşo uğulat, birok Paygambarыбыз sözün tasdiqtap, alif lam mim degen bir tamga emez, alif degen özünçө tamga, lam degen özünçө tamga, mim degen özünçö tamga dep, uşu sözün tasdiqtap üstüne basa belgilep aytıp ketken. Antkeni ar bir tamga üçün ondan sağ alasыңар degendi tasdiqtap, uşuntip üstüne basa belgilegen. Urmatlı bir tuğan, Kur'an'dı Allah Taala nasip kılganга kılat eken. Bul Kur'an degen tazalıkты süygön nerse. Kur'an degen vattakullah ve yuallimukumullah dep Kur'an'da aytılat. Siler Allah Taala'dan takva bolu, Allah Taala'dan korkula. Allah Taala silerge ilim beret, silerdi ilimdүү kılat deyt. Kur'an degen bul ilimdin en birinci bulağı bul Kur'an-ı Kerim bolot. Bardık dese uşu Kur'an'dan çıgat eken. Azırkı jaşawatkan teknologiyabızdagı, jaşawatkan biz teknologiyanın tübüne jettik dep atabız. Medisinanın tok çokusuna jettik. Uşu adamzat, uşu bardık neseni jasap kaldı dep atabız. Birok bardığı gelip durup uşu Kur'an'dın ayatlarından tabılıp kalıp atat. Dünyadagi okumuştular, uşunken fizikler, kimikler, astronomdor, kim bolsun medikler gelip durup eger uşu Kur'an'dın özünün okuan ilimlerin Kur'an'a salıştırıp oturup Kur'an'dan taap alışıp uşu eң akırı iman keltirgen uşunday faktalarda kança jolu bir görüp atabız. Biro Allah subhanahu wa taala ar biribizdi musulman kılıp jaratıp uşu toğlorda jaşasak dagı uşuntip ata-bababız uşuntip malçı bolup teti toğlorda jursek dagı Allah subhanahu wa taala bulu imanды tandabayt eken. İmanды sen madaniyetli eleň, sen sulu eleň, senin boyun çoň ele, seniki kiçinek ele dep durup Allah tandabayt eken. Allah subhanahu wa taala kimge kalasa, kimdin jüregine kalasa imanды salıp koyot eken. Kudayga şükür kılalı, urmatlı bir tuğandar. Bizden jüregibizge musulmançılıkты salgan, Allah'ın imanını salgan, Paygambarga iman keltirүүnü salgan, ahiretke iman keltirүүnü salgan, beyiş tozokko işengendi salgan, oşogo işenip durup, oşo Kur'an'dın için okup durup biröge zulüm kılbaybız, biröөнүн kargışынан korkobuz, biröөнүn uvalından korkobuz, ata-eneni kakşatkandan korkobuz, jetim jesirdi ıyılatkandan korkobuz. Koy uşul dünyada dep yüregine iman girip kalgan adam, uşu Kur'an'dı sıylagan adam, uşu Kur'an'dın ramka çiğip bergen ramkası menen jürüp kalat eken. Kudayga şükürler bolsun. Oşentip taza yerlerde uşu toğlorda ata-bababız göçüp konup göçmen kalıp bolsok dagı bizge dagı uşentip Paygambarыбыздын sahabalары jetip kelip Allah Taala'nın ayatları gördüңүздөр. Kur'an'dı gebir kafirlar, gebir müşrikler, gebir akılsızlar dindi uşuntip durup öçüp kalışın kaalayt eken. Birok dindi öçüp kalışın kaalagandar uşunday dep salıştırılat. Gündün nurun uşuntip üylöp öçüröp koyom degen akılsızlık menen barabar deyt. Gündü karasaňızlar, gündü uşuntip üylöp kim öçür alat. Dindin nurun, Kur'an'nın nurun öçürüp koyom. Kur'an'ın nuru adamlarga jetpey kalsın degen uşundu tilegin taş kova turgan jaman insanlardın niyetleri
күндү үйлөп өчүрөm деген акылсыздык менен барабар деген. Куран ушундай улуу нерселер экен. Урматтуу бир туугандар, Куран деген ушундай күч. Биз жашообузда, мен мына муфтиятта канчалаган 15 жылдан ашты ушундай элдин кызматын кылып жүрөбүз. Бир врач боло турган болсо, адам өпкөм ооруду, боорум ооруду, башым ооруп атат, көзүм ооруп атат деп барат. Бир милицияга мени тонап кетти, мени бирөө каракчылар коркутуп атат деп барат. Ар кимге, ар кесиптин ээсине ар кандай адамдар өзүнүн муктаждыгы менен кайрылат. Бизге келгенде, диний адамдарга келгенде, руханий ооруп калган, моралдык жактан чөгүп кеткен адамдар келет. Ушундай адамдарды көрдүк. Бир учурларда директор элем, бир чоң мекемени башкарчы элем, эң аягы келдим, балдарым укпай кетти деп. Кээ бирөөлөр келди, 10 балам бар, үйүмөн келиндерим чыгарып койду дегендер келет. Урматтуу бир туугандар, ушундай бай элем, Алла Таала алып койду да ушундай кедей болуп калдым дегендер келет. Бирок жашоодо ар кандай болот экен. Бул Куран деген ахиретте бактылуу болушубузга, Алла Таалага жакындашыбызга эң биринчи себеп болгон бул Куран, ыйык Кураныбыз. Бул дүйнөдө дагы көздөн сөздөн сактануу, бул дүйнөдөгү тагдырларыбызды Кудайым бир жакшы кыл деп Алла Таалага дуабызды кабыл болушуна ортомчу боло турган нерсе. Ар кандай адамдардын пикиринен, ар кандай душмандардын душмандыгынан, залымдардын зулумунан, ошо ой пикирлеринен, пландап алган жаман пландарынан тосуп калкан боло турган нерсе бул Курани Карим болот экен. Урматтуу бир тууган, Куран ушундай күч экен, башка сөздөрдүн бардыгын сындырып сала турган күч. Урматтуу бир тууган, буга толук ыйман керек. Качан Куран окуп атканыбызда бул Кудайдын сөзү, Алла Тааланын сөзү, Алла Таала менен махлукаттын, жандыктын, башка жаралган жандыктын канча айырмасы болсо, бул Алла Тааланын ыйык китеби, Алла Тааланын сөзү болгон Куран менен башка сөздөрдүн да ошондой айырмасы бар деп. Сенин жанагы душмандардын сөзү, ушакчылардын сөзү, келип жалаа жапкандардын сөзү, залымдардын планы бул Курандын астында сынып жок болот экен. Урматтуу бир туугандар, Кураныбызды ошон үчүн көп окуйлу. Куран окуган, Куран бул нур, адамды нурлайып тура турган нерсе. Куранды окуганда ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда тадаббур кылып, ошо Курандын маанилерине маани берип, ошолорго ошондой бир руханий күч менен окугула дейт. Ошону Куран окуп атканда ыйлап окугула, ыйласаңар да өзүңөрдү мынтип мажбурлап ыйлаганга алып келгиле деп. Куран деген ушундай бир ыйык китеп болот экен. Урматтуу бир туугандар, мен ошо Куран жөнүндө айтканыбызда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын улуу бир сахабасы бар эле. Бир күнү ушундай отурганда пайгамбарыбыздын сахабаларын пайгамбарыбыз ушундай деп сыпаттаган: асхаби каннужум би аййихим ихтадайтум. Менин сахабаларым мени тарбиямды көрүп, менин оозуман тарбия алган сахабалар деп кимдерди айтабыз? Пайгамбарыбызды тирүү кезинде көргөн, пайгамбарыбыздын ушундай тарбиясында, сабактарында жок дегенде бир жолу отуруп сөзүн угуп, пайгамбарыбызга ыйман келтирип мусулман болгондорду сахаба деп коебуз. Ошенткен сахабаларынын бардыгын пайгамбарыбыз асхаби каннужум би аййихим ихтадайтум. Менин сахабаларым жылдыздар сыяктуу, кимисине эргешип туурап, ушундай сахаба ушундай улуу нерселерди жашайт экен, ушуну туурап жашайынчы, ушунун жолунда жашайынчы деп сахабаларды туурап жашасаңар, туура жолду табасыңар деп пайгамбарыбыз ошолорго кепилдик берген ушунча улуу инсандар болгон. Бардык сахабалардын кылган нерселери биздин акылыбыз албай турган нерсе. Бирок ошо сахабалардын ичинен дагы пайгамбарыбыз өтө баалаган, өтө эмгеги болгон улуу сахабалар болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир күнү Ибн Мас'уд деген улуу сахабасы бар эле. Ошентип пайгамбарыбызга көп кызмат кылат эле. Кызмат кылгандан, ошентип жаны тынбаган инсан болгондон өтө арык болгон экен. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзү Алла Таала Жибраил алейхиссаламга Куранды кандай окуп бергендей, Жибраил алейхиссалам келип туруп мага кандай окуп бергендей, мен силерге кандай окуп бергендей Куранды окуңар келеби дегенде сахабалар окубуз келет дегенде Ибн Мас'уд радияллаху анхуну ошентип окуткула так ошондой уккандай болосуңар деп ушундай сыпаттаган, Куранга кызмат кылган инсан болгон. Бир күнү сахабалар болуп, пайгамбарыбыздын жолдоштору болуп бир жерде отуруп калганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир курма жесек дегенде, ошентип сахабалар караса, дайыма Ибн Мас'уд астуда болчу экен, ошондой кызмат кыларда. Карасак уже
kurma darakka çıkıp baratat deydi. Kurma daraktın bizden yerlerimizde öspegen üçün biz düşünbeybiz. Kurma darak uşunda bir 10 metr, 15 metr biyiklikte olan mömösü teyakta bolgon bir uşunday bir darak bolot. Oşontkende kurma daragına uşuntip tırmışıp çıkıp baratkan eken. Baratkanda uşuntip bağelegi açılıp kalıp, bağeleginin şıyrağının içkesi uşuntip adamlar mintip karmay turgan bolsa, uşunda karmala turganda içke eken. Oşol uçurlarda sahabalar oş yerde oturgan İbn Mas'ud radıyallahu anhu'nun şıyrağın görüp o yerde birbirine gülüp kalganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siler gülbe İbn Mas'ud'un şıyrağı kıyamet gününde tarazanın bir tarafına koyulup Uhud degen Madina'da acı umraga varıp gelgenler jakşı bilet bir çoğun too var. Oşo Uhud toosun tarazanın bir tarafına koysa İbn Mas'ud'un şıyrağı oğrurak bolot dep sıpattagan. Urmatlı bir tuğan bu emne üçün Kur'an'a hizmet kılgan üçün, Kur'an'a kim hizmet kılsa daracasını oşonday kılat eken, oşonday ulu kılat eken. Azır jergelerimizde, ilgeri bizden rahmatullah uşul jerde Molda Sadır degen damıldabız. Kançalagan Bişkekte kazı olup жүрүп ötüp ketti. Ulu insanlardan urpaq ele, oşa kişi atasını uşunday dep sıpattaydı. Sovettik doğurda din tıyılıp turganda, orozo karmadın dep durup, adamlar türmege oturup kalbatkan uçurlarda, namaz okudun dep durup türmege oturup kalgan uçurlarda, oşonday uçurda uşu Batken jergesinde kiçiki bir meçit var ele deyt. Meçit siyaktı öyle bir bölmölü bir nesene oşo taştap koygon ele deyt. Oş jerde 1-2-3 avuşka uşu gelip ketet ele deyt. Bir oşol uçurlarda atam oşol jerdi takır taştagan jok. Daima barıp durup oş jerde tazalayt ele. Daima oşonun biraz algeste kilemdele jogole deyt. Oşo jay namazların güytele, oşonu juytele, eşigin tazalay beretele deyt. Oşentip kançalagan ondogon жылдар oşonu kılıp жүрdü. Birok atake uşul jellede gebirde gelip militiyalar anı surayt ele deyt. Atake degenimizde uşentip aytat ele, baldarım Kur'an'a hizmet kılgan, imanға hizmet kılgan, meçitke hizmet kılgan adamdın uruk tukumundan jakşılarda çıgarat dep aytalyt ele deyt. Oşon üçün montip biz çıkıp kaldık ko dep köp eskeret ele urmatlı bir tugandar. Bardığыбыз uşunu unutpaylı. Kur'an degen bul Kuday Taala'nın ıyık kitebi. Bardığыбыз ayar mamile kılalı. Bizdin imanыбыз бар eken kançalagan. Görüp atasızlar, başka uçur Kuday'dın söz ekenine, Allah Taala'nın ıyık söz ekenine uşul dalil. Kajerde bir kançalık aratır insan barbasın. Gebir yerlerde kızıçu, akırkı bir jin alışlarda birbirmenen kıykırmay. Bunu gözübüz menen görüp atabız. Birok bir yerlerde Kur'an okulganda oşo jerde jaman dep atkan adamыңдағы, oşol jerde karakçı dep atkanыңдағы, oşo jerde zalim dep atkanыңдағы, jakşı kişiңдағы, ayalың erkegin, jaş balaң çoңуңдағы, oşol jerde turgan ordunan otura kalganın bardığız görüyoruz. Bul neden? Bul ıyık kitemdin tasiri, ıyık Allah Taala'nın sözün sıylagandığı, musulmançılıktın karasaңыздар, oşo jürökкө oturgandığı bolot. Bardığız oşo nerselerde dagı bir unutpaylı. Urmatlı bir tuğan dagı bir oşo Kur'an jönünde ilgeri bir Özbekistan'da bir alım kişi, al kişi jakında ötüp ketti. Şu Andijan oblosunda, şu atamekendik soğuşta жүрдüm deyt. Oşo jaş kezinde, şu atası Kur'an jattagan eken. 16-17 yaşlarında soğuşka ketken eken. Kançalagan şu 41, 42, 43. yıllar şu soğuşta жүрдüm. Bir uçurlarda uşuntip oturup, anan bir plenge düşüp anan karmalıp kaldık deyt. Karmalıp kalgan uçurlarda, oşol uçurda men soğuşta жүрgönümde daga adamlar geçine çılım çekip soğuşta saldatlar geçine perek urgılıp uşuntip atkan uçurda dagı men şu kiçiki Kur'an'ды salып alat elem, oşonu daima kaytalayt elem deyt. Kur'an esimden çıkıp kalbasın dep. Anam bayagında plenge düşkön uçurlarda o Allah'ım dep dua kılıp attım. Allah'ım sen meni kutkargın. Men ömür boyu Kur'an okudum. Uşu soğuş talasında da Kur'an'da taştagan jokmun. Uşul jerde uşu bir ölügümdü uşunday jaman adamlardan, düşmanlardan aslına salp berbegen. Kur'an okuganda sen sıylaysın. Rabbana atina fid dunya hasana dep atkanımды oğup, bir oşondan bir nemiz saldat aylanıp turat ele deyt. Oşol kişi gelip durup menin emetip atkanımды, oşo dua okup atkanımды alıp, meni jetelep durup sen emneni gübürönüp atasың. Men Kudayıma uşintip Kudayıma sıyınıp atam degende sen çınçıl ekensin, жүрөгүңөн çınçıl ekensin, men seni kutkaram dep. Oşondo kutkarıp aman geldim, aman gelip tagı 70 yıl bir jerde ömür sürdüm deyt. Urmatlı bir tuğandar, karasaңыздар Kur'andın urmatı buğa
биздин толук ыйманыбыз керек. Бардыбыз Кур'ан окуп атканда бул ыйык китеп, бул Кудай менен байланыштыра турган китеп. Мунун күчү ушундай зор күчү бар. Алла Таала муну менен мени Кудайга жакындатырат. Алла Субханаху ва Таала бейиш менен сыйлайт. Кудайдын ыраазылыгына жетем деген ниеттер менен окуйлу. Алла Субханаху ва Таала окуган Курандарыбызды кабыл кылсын. Ушу Куран жөнүндө сөздөр болду. Ушу жердеги сооптуу сөздөрдү бардыгыбыздан Куран үмүт, дуа үмүттө жаткан ата бабаларыбызга жеткирсин. Алла Субханаху ва Таала Курандын бийиктиги менен бийик, Курандын улуулугу менен улук, Курандын шарапаты менен шарапаттуу, Курандын керемети менен кереметтүү кылсын. Бирахматика я